kumsang ni somni le pali August ni kuwa Kolkata doctor pakhat pawngsuala thani chungchang kha kanla hretheu hlom ome tun tho tran ni liamta January ni somni khan Kolkata ko chuan doctor pawngsuala that zuitu sanjoi roya hremna hi ti chuakin adam chunga lungin tang tur le cheng singa choi turin atia ko thutlung na hian vandoina tok tu chung tele doctor rualte an lom lo le West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee meu po in an hremna hi ne pati thu asoi chuak hialani pawngsual le tual tha thu boi chuitu CBI chuan sanjoya che dan hi thil rap thak le tri bai om tak India ram chanchina thil theng zen lo ani ti in kota thitura achung thurel turin an ngena ama ero chu additional district and session judge anirbanda chuan chuti ang chu ani lo veti in an ngen na hi alo hnolani kumsom thum pakhat mi sanjoya hi BNS section 64 66 le 10 mangin thu boi rip tak tak pathum siam sak ania section 64 hi pawngsual thu boi ni in alo bera kumsom chung lung in tan theina ania athu buaya zirin dam chung tang tura hrem theina ani bokani section 66 si thil ti sual tu thil ti kalje lawanga mi in nunna an chana wanga hremna ni in alo bera kumsom ni chung lung in tan athu buaya zira dam chung lung in tan theina ani le a section 103 sub number 1 hi tual tha thu boi ni ve thungin dam chung lung in ta nemo thitura an chung thurel theina danani hetiang thu boi lian tak tak pathum or chunga dam chung tang tur chowa an hrem hi apoi khoi nen a in hen lo ti in doctor nu le pa te chuan ril runa takin an soi selani Silda ko chuan West Bengal sarkar chu vandoina tok tu doctor chung te hi jang na domna cheng nuai som pasari peturin atipoka ma se doctor nu le pa te chuan poisa kan du lo ro rel na ti kani kan du ni ti in an nar fitha ani CBI nu chuidana an nu pa hi an lung oi theilowa CBI te hian dong da takin nu chuina an thoka uluk takin chui se chuan he thina in nam noi ve midang enge mozat an man chuang nge yang ti in CBI te nu chuidan le ko thutlung na an pom theilo thu an soyani sanjoya chuan poi khoi tu ani lo thu le mi tu tenemo a o nan thangan kam ni a hriat thu asoya sanjoya nu chuan a fapa hian poi lo khoya ko tin khai hlum tura ti ani po in a pom thiam tur thu a soi ve thung tun tha January ni som pariata sanjoya thiam lo chantirani tu lok khan anu kumsom sari mi malati roi chuan nu kani na zona tangin van duaina tok tu nuril runat dan tur le ator na sat dan tur hi ka trom pui theya chu wangin ko tin khai hlum ni ro se ati ani pon an thutlung na hi ka pom thlapang ka fa pachunga thil thleng chu be sei rual lo van duaina ti in ril runataka trap chungin kamal tor mayang ti in a hrisel lo awangin manani nuwa a fa pa hi alat lo ti a soibok sanjoya hian farnu pathum nein an jinga pakhat hi aboral to a farnu te jinga upaber chu ko thutlung na ngai chang hian abul hnaya a omve nge sanjoya u chuan tun ma in hetianga meichelaka akhosak hi ka hrengai lo ama ero chu kumsang ni pasaria pasal ka neya tangkhan kan in tlo po tam talova a chanchin po ka hre tam talo hle kanau hian poya lo khoyani chuan a phu tok hremna chu a hmungei turani a chu wangin ko thutlung na khinlet tumna po kan nei lo chuti rual chuan ama chaulo po midangan enroll ni a soyani a chutianga enroll an lo omani chuan thu nei tu ten chui chuakin hremve ngei se kan ti ani sanjoya manani atang khan sanjoya unaw nu ani hiti in kan thren om khoveng zong ten min thin hrikin min corona a hre om tak zet tuna chuan ko tin a hremna ati chuak ta a kan thopo aveng ve deuh to mana ti in anaw thil sual ti awanga harsatna an to dana soi kha thil thleng chungchang kha chiang zokin i han tar lang te ang kumin kumsang ni somni le pali August ni ko jing vartian khan Kolkata India ram mai ni lo khovel ngor hing dot thei khopa poi khoi na lian taka thlenga he poi khoi na thlenga wanga doctor lung oi lo te rampum huwa pa an nora wangin damdo in tam tak akalmu mal thei lova abik takin mihring makta duai som panga chuang chen na Kolkata khopui phei chuan an boi pha hle ani kha India rama sarkar damdoin upazual te jingami RG Kar Medical College and Hospital August ni ko jing khan junior doctor
nula kumsom thum pakhat mi ruang chu trauma building chhong thumna a seminar hall a charani a ruang enin pawngsuala ni nuwa rong takatha ni ngeiin alang thil fello a om ngei ti alan renga wangin chui chian ani ta ni he nula lainat om tak hi Dr. Zirzo to thiamna sang jok nei tura akum ni na training mek ni in thok na kai noi respiratory medicine department a zirlai specialist ni tuma bei mek ani a le khazir na satak an zirlaya gold medalist ni tum ni in tluang takin kalse chuan kumsang ni som ni panga hi a zirzo hun turani training neya atho na mun hi India rama sarkar damdoi in upazwal te jingami kumza somthum pariat laya upani in pantu po an nga thin le a ni tin damlo mi sang thum zanga velin an panji anga chutani pantu an nga avangin damdoi in a thoktu abik takin doctor te an ha thin le a achang phei chuan chumlo chatlowin darkar somthum paruk chungan duty thin RGKar hospital a thok te hian cholha damna hunan nei tlem bok nen an hun ol nei chun reilo te chunga mani in lampan mai lovin damdoi in mun rem chang laya an muha chol mai thin an na tho na huna hian an ni tin hun tam jok mangin mani in ang main an khosa ani ber rong taka tha ani malok kumsang ni som ni pali August ni riat ni nga ni zandar som le minute som panga vela henula hian a thian pali tenen ei turlamin chest department ho omna emergency building chhong thumna seminar hall a hlim takin janria an kil tlanga janlai pel August ni ko jing lamdar khat vela Olympic feikhoa Neeraj Chopra silver medal lalai kha janri ei pa in an en ho janri an ei zo a thian te chuan duty turin an chua san ta hloma postgraduate medical course a gold medalist ni tumani avangin lekha azirna sa a thian ten an chua san nuwa po lekha zirin ruma hian ala om zui zel a duty zan ni ma se lekha zira du avangin a thian te chu a duty sakmai turati in an in rem siam nuwa lekha zir chun zom le turin seminar hall a hian alet le ta ani August ni ko jing lamdar nia damlo en kol dan chung chang soipuyan du avangin damdoi in a thok tu tenemo lekha zira a ommek na seminar hall a hian an va mua police te soidanin hemi hnulok jing lamdar ni le minute som thum panga a unaw nu hnen atangin message adonga engki makalpa ngai vek thu in a chang jingdar thumrik ma hleka seminar hall a hospital staff pakhat vakal chuan blanket sensina amulaya mua jingdar thum bor vela tuitaka amu hilai mutu po an om hun vondik ngai poimo em thin kha jinglama a duty ve hun tura mu tura om tak lo awangin biak po an han tuma an be pop thei ta thlat lo achunga thil thalo a thlenga ni ringin a tho puite hian an ho tu te an rila an zong ta ani August ni ko jingdar sari le achan ve vela security guard pakhat chuan seminar hall do sana aruang hi awak mua aruang mutu te jinga doctor pakhat chuan aruang omna atanga hlalote a mai tuamna marks mu ani a alubula a laptop chu in khu fel thlapin oma achunga a mobile phone le diary a om nge ti asoi abul loka hian tui botol mu ani bok anwa mu hian thomno a in bel manglova a that tu hian a phel ruak ti arin thei thisenina bual hu nuanga a taksa bi rulai tur a meiche thil poimo zon te chu thomno in a khu lova a serle a taksa mun rang chu pem nuain thisena chuang na sa hlebok alandana tang mai po a pawngsuala tha zui nge yani ti atin zon thei mai lain damdo in thu nei tu te chu poi khoi tu zon chua tumin an che chang du mai lo arwang hi jingdar sari le achan ve vela muni to ma se a chung te hi darkar thumral nu jingdar som le minute som nga pathuma damdo in thu nei tu ten an be pop chau voi ni an vabia ava betu hi assistant superintendent doipayan biwas ani in abiang masak jok chuan an fanu adam lo thu a hril phota a hnu dewa va bele in an fanu a in ti hlum thu a va hril tamayani anu le pa te hian an chung te punin damdo in hi an pan ngala ma se damdo in an va thlen hian a ruang mu an lo phal sak lo damdo in pona darkar thumvel nga tiran ni hospital principal Dr. Sandip Gosahian vandoi na thlen thu police te a hril ma in aruang an charna mun chest department seminar hall damdo in thu nei tu te meeting alo nei puite thlat bok
an zinga hian pon lam mi pahnih an tel nge meeting an nei zo nu chomadar som le achan ve police te an hriat tir ve ta chawani Dr. Gosa hian ruang chhar ani hnulok hian aruang an charna seminar hall bullok a room te chu a chei thattir chuk boka hei poi khoina thlenna hmuna misual hnu ma chui theina tur crime scene no re tumna ni angai ani damdo in thu nei tu te hian FIR an la thelu du ta chuanglo police te hriat tir an ni hnuwa a hmuna ron kalin enfi angai te an enfia chohnudar khata forensic team ten poi khoina thlenna hmun seminar hall hi an enfi a chau bok an thona damdoi ina training lai rong taka pawngsuala le tha ni ngeya alan to hnu po a poi khoi tu zon chhuwa konga damdoi in thu nei tu te le police te an voi cha lutuk chu RG Car Hospital a PG trainee le doctor te chuan du lovin lungoi lo na an lan tir tranta a an thian nu ruang chu judicial magistrate ompuina hnuai ngeya endikan phut ta ani in bumna omlo nan an postmortem na a hian MBBS zirzo to training chun zomlai PG trainee pahnih baka vanduaina tok tu chhungte omtel ve an phut bok an beisei le phut anga thila kaltak lo awangin PG trainee le doctor te chuan an thian nu ruang hi police nena an hlan du ta bik lova an thian nu thi chan dik tak hretura an phut angeya dik tak le fai taka aruang endik ani ma chuan ruang an kol tlat don ti an soi thu nei tu ten poi khoi tu le poi khoi na thup bo zonga thilan kalpui chhun zom zel nia alana wangin vanduaina tok tu pa chuan chohnudar thum le minute somnga panga judicial magistrate endik aphut ve tatlata damdoi in lam an trangam talo Dr. B Mukherjee kai hruaina hnuaya member som pakhat omna committee dinin ma an la zuita ani judicial magistrate hian tlaidarli le minute somnia poi khoina thlenna hmun hi thlengin a endika a endik nuwa ruang hi postmortem turalak ni in Dr. Pathumin darkar khat an endik nu jandar sari le minute soma anti tur an zota ani unnatural death case empo zialu ani ma in postmortem anti zo vekto ti na ani chu an postmortem zo nu hian damdo in thu nei tu te chuan aruang hi achung te hlanin rang taka halral turin antia jandariat le achan ve halral ani tarum rum postmortem anti zo atanga darkar thum le minute som ni aral nu Zandar som pakhat le achan ve tala police station a unnatural death information pekani ve chau aruang halral ani nuwa po athona damdoi in thu nei tu ten FIR an la the lut du ta chuanglo hei wang hian apa mang ang chuan aruang an chhara tanga darkar som pali don rol nu Zandar som pakhat le minute som li panga FIR a the lut ve tangot mayani vanduaina tok tu pa chuan an fanu nena an hun hnung chungchang soin ka fanu hian aboral mani ningani jing dariat le minute soma ina chhuwa sana outpatient department OPD a duty ni in anu nena an inbiak hnun ber chu jandar som pakhat le minute som panga ani kanu puin jing kara biak le a han tum chuan a phone ring reng ma se ala theilova heti hun lai hian alo boral ring to ani ati Dr. Vanduaina tokta ruang endik tho khatna anthil mu chu ringot po hi arap thlak le atak sapum puya hliam somni panga laya nei henga hliam zong te hi medical trongkama antemortem anti mai thani ma a anei effect ni in apong sual tu hian asoi salum ti na ani aruangan endik tho khatna alandanin he pe chelai nat om tak hi apong sual ma in pong sual tu hian kuta thlak le photi a hriat theya atak sa peng rang aser akale mitking ni atangin thisena chuang na sa a amai adul angal rek veilam akut dinglam zunglai le ahmuya hliama nei bok aring ru a au boka wangin re hlum ni nge yin alangti police officer pakhat chuan a soi a hliam le atak sa omdan atangin vantuaina ato hun hi jingdar thuma tanga daruk inkar ni inalanga asul nu atangin mi pakhat mai ni lowin mi enge mozat an enroll ni in an ngai man hial nge ani achan pakhata chuan India Today in an komna senior cardiologist Dr. Subarna Goswami chuan kumsom thum pakhat mi ruang chik taka hanjir chian hian mi pakhat sul hnu ni in alanglo asera thil zum sei taka holna hnu ma oma pong sual mai du tok lovin a ngai sa zui ni in alang asera mi pachi milligram za somnga pakhat lai mu ni in mi pakhat mai chuan hetiang za thi chi an nei ngai lo
mi engemaw zatin an pawngsual ron tih na ani ati wang ani a hnuah ama tiamin he poikhoina thleng chungchanga thudik lo vordar tu mi somnga pasari telaka thubuai zialu ani police le damdoi in thunei tu ten atira mani in tihlum angin soima se postmortem report atangin mani in tihlum nilowin soisak hlum nge yani ti chalkol pen ang foka chiangin tarlan ania atak samun rang atanga thisena chuana satbaka aru atliak nual ni asoyani a khoi tu hian a au chhuah theilo na na ka hup sakin che zuitu ra omlo nan banga tau tira ni lo vek pon chuat chara na takin alu aso sakti a riat bok orol po chhuah theilo khopa a hup be thei chan hi amut tui wang lai tak avanan chin wang ni inalang a rok hrui ti hrola au lova thisen khanga omlo boka wangin re hlum ni nge inalanga arek tu hian arek na tok le ti a riat thei bok a hmaya kutin hamna hnu ma a om nuala wangin he nulai hian au chhuah tumma se a that tu hian au po au chuak theilo tur khopin a thram bet ti atin zon theya a laptop pia dewa atarmit dar thalang som nuai mu ni in nula khongai thlak le misual pa hi tarmit dar thalang chil ke evek khopin an in chai ti na ani theyang tun trum thil thleng chungchanga medical staff tele mipuyan thinrim chan ber chu sarkar damdoi ina poi khoina lian tak thleng hi medical department le police ten thubbowan tumnia alan wangani vanduaina thlenna mun RGKar hospital thunei tu tele Kolkata police te chuan vanduaina tok tu hi mani in tihlum angin an chhuah phota postmortem result atanga thil omzia achian vek nuwa po beise angin police te an che chak tok lo damdoi in ho tu ten ma an la tha tok lo ni inalang bok soisial na nasatak le lung oilo na an lan tir lui nakara misual chui na hi thoni in poi khoina thlen tuk August ni som khan hetwal thana rap thlak taka amazing lap tu berni a riat sanjoy roya chu manani ta ani ama ero chu Kolkata police ten an mirin hlel mana fin fiana engemozat an nei nuwa po engma chui chua belan nei zui si lo awangin damdoi ina thok tu te an lung oilo zualta a lung oilo nalan tira an na an chol san thuap awangin West Bengal pumpuya boy RGKar Medical College and Hospital Principal Dr. Sandip Gosachu a staff te himna angai tha em awang le vandoina thlen hnu po a an thlawang hau tok lova an hriat awangin a staff ten bang turin an nora August ni som pani khan abang ta nge ani tunge sanjoi roya chu tual thale pawngsual thubuaya rin hlel kaiber kumsom thum pathum mi sanjoi roi hi pathloi nupui pali lai nei to meiche rob zet mayani a kumsang nei som paku atang khan Kolkata Police Disaster Management Group nuaya civic volunteer na athok tran civic volunteer hi Mizoram home guard kan ti tenen hian an din mun ain ang ome Disaster Management Group atang hian Police Welfare Cell sonani hnu hian RGKar Hospital an outpost om turin da ani damdoi in bul outpost ada ani baka damdoi in a thok tu tele an ho tu tene na anin biak that ema wangin damdoi in chung khoilai muna po zalen takina kalfawa chu apoi zonga mangin damlo le an chung te khumle thil dang an mamo mu saktiamin sumalo la thin ti po riat chu ani tin boxing po alo zir to thin ni in Kolkata Police te chuanan soibok sanjoe hian police officer anga insoin Kolkata Police ti sat a hade ureng thina police bareka po atlatlum hle nupui pali lai nei to ma se zurui le kutthla ka china wangin tu man an nei rei pe lova an chua san le mai thin anupui masaber behala ami ne na an in thren nu a pak sarka sami nen in nei le ma se an in kobrei thei lova an nuwa barak porami nei le in reilo te nuwa an in thren le anupui palina atan Kolkata khopui alipur bialami nen anin nei le ta ani anupui hi petrol pump thok ni in kuta thak fowa anin ti buai thom hi an thren om ten ningin thu nei tu te hne na an thlen hial nge anupui palina po hian kar lova ning thuain a pasal kuta tor fowawanga in threna du thu nei tu te hne na athlena dan ang takin anin thren felta ani anupui nu nung beranu apizon Kolkata acheng mek Durga Devi chuan sualati ve hle ani ang ena in amak pahlui chungchang an han zot dek deka khai hlum ro u alo ti ngal mia
Durga Devi chuan chung kwa kan ni chunga kan kar bo ruak kha anamai lo hle atir lam tharuk chung chu buaina kan nei lova in rem takin kan om tlang mase kan fanu in fa a han paya thlathuma paya tangin kuta thlak tana pulisa thu buai kan thelu ta hiala a pasal kutla ka wanga damlo ka fanu en kolnan kan ei zong ka seng ralve kaniber sanjoy hi mitra ni lo hrim indu le khai hlumula achunga indu angin chero dan le dun lam ka ngai du phavelo tun truma thil thleng hi ma ni maya ati ani karing lo ama mai chuan ati thei lawang ti in angai dana soi ama hi rop satlia lova mei charop chi ni in puitling film ena a chila a mobile phone a puitling film uchuak tak a omnual nge PTI zo na changin Kolkata police officer pakhat chuan a mobile phone a puitling film omte hi puitling film pa ngai ani lova tharum tho na le in ngai sakna angchi telna ani hlom hetiang thil a chil tu hi chuan mi pa ngai ril ru apu thain karing lowati hial engwangarin hlel kai nge ni a enge anman chanber poi khoina thlen tuk August ni ko jing khowar chian ma dewa hospital emergency building a sanjoya lut lai hi CCTV footage a mu ani a Bluetooth device earphone chi khat a or nge minute som level nuwa damdoi in chua sanin Bluetooth device a or to lova hei hi an mirin hlelber ani chan le an man chan po ani kumsom thum pakhat mi pawngsuala tha ani hun kha postmortem report be chanin jingdar thumatanga daruk inkar ti ani a sanjoy roya damdoi in lu le chua hun nen a in mil hle damdoi in atanga a chua nu hian police ba reka kalin darkar enge mozat amut nuwa hemitu ka athom no hak te hi asufai veka hei wang hian police te chuan athom no ha ka tangin andu khofin fiana an mu thei mai lova ama ero chu a phei khoka thisen la kaya wangin tual thattu ani nge yani ti fin fia thei anin ring thungani sanjoya maya hian kutin hamna nu ma a omnuala vanduaina tok tu kutin kara thisen le ti sa thembet sample la a an endik nuwa thil ti sual tua an pu mai pemami nen a in mil thlap bok tin ruang bula hian Bluetooth device harni in he device damdo ina sanjoyan alu dona a or ngei khani in alanga device a Bluetooth le sanjoya mobile phone a Bluetooth te hi alo in per sa thlap ti fin fia ani bok an chui zelna sanjoy hi member som pali omna central committee pakhat police welfare board member ni in angai theilo zong police officer te chu ason tir mi zel ni asoi ala ni le ta zel ami malthila manatan police bike kola ni tin petrol liter nga adong zia bok police sticker in belna a bike kol hi August ni som pani khan manani nge heti khopa achiang to chungpo hian anu malati royero chuan sanjoy hi tranin tupoi ma asoi lowa thil ti sual tua pu luin ati ani thu soi turin an nor luyani ati ve thung CBI ten nu chui na an tho nuwa ma an la chak le a kar lova vandoina thlen zana sanjoy roya sul nu le che dan po an chui chuak ngal ril rulama mi thiam te ruain an dop zui bok tual thattua an pu civic volunteer kumsom thum pathum mi hi psychologist te chuan mi hur her ram saril ru ang pumi ni inan soya nupui pali lai then to a phone puitling film kol tre utu ani kanti to kha Dr. Pawngsuala a tha zui ma lok hian Kolkata khopuya no chizor na dor pani atlo ti hriat chu ani anu chuan hemitlai hian janria po e lovin a chuak ti asoi zuinin Sonagachi red light area thiani te len chu atlo phota mun khatlo mai du tok lowin mun ni atlo a mei cheton pakhat chu saruak thala ka dil nge tharau hurin alua kha mi hring ni berina lang thiani te len a huna manzo nu zanlai pel dar khatle minute thuma RGKar hospital a hian lutin a han thli thlai ta ani doctor thona damdoi ina CCTV footage tamjok chu khoiching pen ani a Kolkata police te chuan tual tha na thlen na mun emergency building a jingdar li bor vela sanjoya lut lai le damdoi ina chua sanlai CCTV footage lang bak chu an thup tlatani kha ama ero chu tunlai thiamna sang tak mangtang kain CCTV thalak rang te hai chu ani in he footage sian poi khoi tu arin hlel an man ta khi mathei lovin poi khoi tu ani ti ati chiang doctor tha ani pani August ni riat chokmadar som pakhata sanjoy royan doctor le atrian
Chess Department a tho pui mi pali te om khom lai aven lai chu CCTV hian alo la fua alo va thli thlai lok ni in angai thei ti chuan August ni riat zan lai pel August ni ko jing lam dar khat le minute thuma damdoi ina alut lai mu tur om bokin hei hi thria ni te le na fanzo nu ania jeans ke korle ti sa tha in Kolkata police ten an man thin helmet akenga ruang bula an char ang che bluetooth device our bok doctor hi avaen thli thlai le ni inalang ti chuan jing dar li le minute thuma seminar hall a hian valun le in doctor hi apong sual nuwa athata jing dar li le minute som thum pania hall atang hian chuakin jing dar li le minute som thum pasaria damdoi in hi achua san le tani inalang thu an zo fiana san zo ya hi CCTV footage te hi entir ni in achian em avangin atang zo lova in ti thei takin atha ani thu apuang anua athu soi hi thakin poi khoi tu ani lo thu a soi le dai anua thu an zo fia tumin poi khoi na thlen na muna khan akal ngei ti soin seminar hall of thlen hian doctor kha alo thi fel to a hlau lutuk chu atlan chedai ni in a soi poi khoi tu ani lo zia za map lovin soi ma se poi khoi tu ani ti fin fiana som pakhat zet telakata a in soi fi angut lovange tunge he doctor lainat om zet hin reng le junior doctor kumsom thum pakhada upa hi Kolkata chuan hnuai lama mira thei te chen na venga khosa ni in anni tak hi chu chung ko van tlang anti mai middle class chung kwa anni a apa hi puan thuya ei zong ani an fanei chun ni in no pangte ani laya tanga doctor ni tumngar ngarani a abak tum danga nei lo atum hlen tum hian le kha azirna sa hle a napui berani top midang te aya thiam fal thei ni lo ma se doctor ni tum zirlai thiam tak mi makta duai chuangin kum tina an chu thin India rama MBBS seat nuai khat sang ruk chuang hlek om chu achang ve a College of Medicine and JNM Hospital Kalyani a seat changin azir chung zong hian apa puan thuina atanga an lak luang angin an chom top MBBS azir tir chuan basin damdoi in hi apan mai thina mase basa Kolkata khopui chuan hnuailam kong thui tak zo fo chu a him lo awangin apa hian poisa puk chapin kar le sakatuma mase kapalo ngak ri lokro kar manata na thlatina rul ngai zat EMI hi atam sia kan pe theilo palang kati hau tak lutukang che uti in anial phot mase basin ahan kal rei tiala konga thui ba ka konglaka an chuan na bas thla ka ngai thin bok nen ahim lova ahriat avangin kar le sakhi arem ti veta ani COVID-19 den laya thoha amitam tak an boral lai amit ngeya ahmu chuan aril ru alua specialist zirdon po in thok lama harsat na nei teta na malsom na ani theinan respiratory medicine athlang RG Car Hospitala azir chun zom nu hian azona dar kar somthum paruk lai te an duty thin ba ka zan po soilova an chu angai thina wangin anule paten an ngai tu theile a damdo in a thlen fel ma chuan an mu thei ngai lo damdo in chunga hian an him tok ni a an thriat awangin damdo in a thlen nuwa ero an thla amuang thin apa chuan nule pa dangte ang thovin a him lo kan hlau thina ama ero chu konglaka om lai bakin kan hlau tho ngai lo damdo in a thlen to chuan kan thla amuanga kan ha dam to thin a him don ti kan thria da wangin naupang sikul kaltur kan han thla sikul gate chung an lu to chuan ngai thataka kan omang kha ani mai ti in an fanu in an na thona hmuna thlen rual rola an ngai angam thin dana soi an din mun soina pa chuan chung ko har sa ve tak kan ni a kan fanu po hi thlantui luang zoi zoya kan soi seilen ani doctor ni tum hiana be na sa hle a atum ti hlo tling tur hian lekha azir chara azir rengani mai mase kan suang to na le be seina zong chu zan kha thil thua nuai bovina oma damdoi in ta na thok turin kan tir liama damdoi inin aruang min pe ve thung kan tan chuan engkim ma top vekto kan fanu duat hi aron kir le to ngai don lova a o ka hre to ngai don lova a hlim nui ri po ka hre to ngai don lovani ati chuai rai